And our puppy is enjoying himself. We processed all the beef stew last night, so now we've got a 4-day supply. That's not carnivore lifestyle. Easy peasy. Vat die vleis, moer dit in 'n pot. Maak hout bymekaar, maak 'n vuur en 'n uur later het jy lekker food for the body and soul. Dis nou hoe jy kamp op 'n plaas. .360°. Gonna start the build.